Kova smuggling wanga torna le akai kwang chu wanglai ni article written by Haukhuma Hauzel 23 December 2022 tuna changa ni rei lote a kumsang ni somni pani chu aloral mai don tungkum chunga Mizoram thilkheng puimo tak pakhat le mi pui ngai ven lo berti thei chu Burma changa dan lawa kovaro tollu le mizo tam tak abikin kutna thoktu te tana har satna na satak le torna thlen hi aninge yang he hun puilo thlen lai le kumthar kanman le tora po he thil du omlo tak hi nga ya neya kan the ngela sarkar lam thu nei to te point rem cha na la a he thil thleng du omlo tak hi an phum bo lo nan hantar lan le hi trol tak zeta kan the na muna pianga siam thatna thok turin rilrui siam thar leang u tun kumbul lama tangin he ko watol rukhian kanram chung media sang sanga muna lwa tam le a ha chek bial ko waching tu pol HBK CP le Jampui Mizo Convention JMC Tripura te chuan November ni som parukum sang ni somni pani khan total ban an huai hota an resolution a chuan Mizoram sarkar hian ko waching tu te har satna min siam tu ko wa smuggling a innam noi zong zong te Central Home Ministry thuangin man chuak veksela dan phallo ko wala zong zong tiral vek turin Mizoram sarkar kan ngen anti heta hachek bial kunna thoktu te thu soipui mo tak Central Home Ministry thuanga dan lawa he smuggling a innam noi zong zong te man chuak turin Mizoram sarkar kan ngen ti hi ani dan aum ziadik tak chu zoram mi pui tam jok chuan kan cheto ni na langa amai ro chu chian le zolnan abul thut dewa hanjir chian le po atulo me he ko watol ruk tho lo hluar ter khan ke point article pakhat tunlai thilom ziati ka ziak ve a Mizoram media sangshanga tarlanani he article a hian tuna kanram ko waching tu te har satna lo in tan dan nia lang source sangshanga changala khom te chu tarlanani a October kumsang ni sompakwa vel khan India chimlam Karnataka State Ari Kenat Marketing Federation KSAMF chuan Central Home Ministry a representation the lutin foreign ram Burma Indonesia Thailand atangin Mizoram le Manipura dan lawa ko watol rukani Directorate of Revenue Intelligence DRI te point hetianga sumdong te anman china ni hi International Smuggling Network Singapore Thailand Myanmar le Northeast State Mizoram le Manipur mi intel khomani a India rama ko waton singa chengwai bel che sangthum chuang man lak lo thinani ante heyan an state kutna thokto te summu na le an economy po na satakin ang hungani he wang ninge itura ngai thein November ni som pathum kumsang ni som pakwa dai to khan Home Ministry chuan Mizoram le Manipur Chief Secretary te chu Myanmar kaltlanga ko watol ruk ti top tura malangal torin shati ranni Mizoram CS point he thu bo zui hian December ni kumsang ni som pakwa khan DCDM tin tele SP te chu malatorin asiatira champhai DCDM chuan khapna order ti chuak ngala he khapna order rang tho hi January ni som pani kumsang ni somni pakhata po chwa le ani heng prohibitory orders te hi akeng ko tu enforcement tur chu local police an ni a order khan thlop a hlo lo hle ni January ni som pathum kumsang ni somni pani zana zoneta soihona khan pumuan puya punte khan he hingai puimo in DCDM in section za somli pali CRPC order achwa chuan police ten ankeng ko torani a ken ko nilawa hetianga dan palzu to district SP kha in soifia explanation turpo ko ni lauti in voini la ya soichwa kha programa sarkara yo minister khan tongkam khatpun achang lo sarkarin hetianga idan ani wangtinge ni kan state police ho tulian pakhat point khati lai khan he hi chu border tretani a state police malak na turani lautia athusoi social media adar na salhe a hemi chungchang hi chiang taka soingai kan pi le pute hun lai atanga aru lang rotin ti anga tarlan anga yani Burma tanga ko varo lo lo thi India Constitution a emo Central Rules of Business a emo Border Trade a emo
international business ti ni in central subject polo ni se a subject nei to center sarkar berin Mizoram sarkar ne na kan subject kan puwar kha in kuta kan hlana kuwale aken tildang drugs arms le thildang zong hi in kuta kan da a atu langin action no lara o anti to nuwa he hi center subject ani a mo phurna kan nei law kan police te ti tora ni law an la ti tral hi chu engti kong poina dik theilaw fingver vek taka ma ni ham thatna tur hausak thut du na changa lo piang chuak ang ber mai heti la hiana samthu nei tu te chuan kuwa dan lawa phurte chu anman mi amaya kanram kutna thoktu te kuwa thar chua po akal tang theilawa he hi he har satna le mere theite torna kai kuang cholo ni ta ni hi thilom zia hi han bi ngun deuh chuan amak tul mai tun hai deuh khan Mizoram mi pui ayo turathan Rajya Sabha MP chu kuwaro tol rukhi central sarkar mi le sa Assam Rifles le custom te in thada wangani ti in December ni kwa kumsang ni somni panhi khan Rajya Sabha 0 awara alo au chuak bok hetiang deuh tho hian kanram chief minister chuan November ni sompanga kumsang ni somni panhi a namruna athu soina kuwatol rukhi central lammalak na ni a khulama mo phurtu ber hi ko chat turan chelawa an chetan to Delhi lam hi ti tak takin kan sumeka kan suthlo tin thoi karingati hetiang thu tho hi kan CM hian January ni som pathum kumsang ni somni pania central waime te nena anin biak na khana lo soi to a he har sat ne hi center how tu te lo soi puya theitop chwa tum thu waime hruai tu te alo thil thu te media tarlanani tun kum tir lama ati tuma soi te kha kum top don che pa po mi puilam chuan enge ati tak kan thetari lo zo ni hi waime how tu te nena in biak na ne ni lai vel bok khan champhai le a che vela lirthea ezong tu then khatten khati laya ku watol ruk do tu langsar tak champhai DC Maria City Zwalika transfer torin CM an nge na an soinu ni ni khatchungin transfer order achuak ti kha zora mi puite hian kan la the ngil lawang kuwatol ruk hian mun chen khata tharum thona athlen thu media te mu tor om tanuala December ni somjing kara zamuang khodaya kuwale akara popisit phur lirthei paruk halani thute lo langa bil khothlir kuwaching tu pol chuan dan phallawa Burma tanga kuwaron lute wanga har sadnan to chingfel tura Mizoram sarkar an nga nuwa sarkar malak nan mulo wangin December ni sompalia tanga dan lawa kuwalo lut changtla tura ma an lak thule an khobul naya kudama kuwaro bek za somni an hal thuten tarlang hetiang he kanrama thil thleng alo ni tareng maya thil chik mi then khat chuan hetiang zela kan kal chuan mizo in kara in huatna in kana hial te po athlen mai alo oman ti thu ten soi chuaka kan sarkar hian he dan bo chhiana tang hian hlokna lo tel ru reng em ni ti te hi zoram mi puitam tak ri rulwa to lo ni ta ti te po media sanga alar hli a Mizoram BJP president chuan sarkarin ati turati lo wangin kuwaching tu ten har satnan tok mo pu tur dang anom lo amo phurtu dik tak chu Mizoram sarkar ani ati in enleta siam that ngai siam thatura kan zawaya tanlak awapoi mo em ukil chauka tilal nun siama se run pui legal an pui kop chung changa ko do relna tun naya khovel pum ang point mani an pui kop le in nei hial po athleng chhota fowa ramrang sha he tinga mani an pui kop hi thil sual offense ani lain ram then khat chuan an pui kop hi dananga khrem thei ani lowetin an dan le khai nei mek te po an siam tha chho mek zel boka nei nang in kop te mong ko hur han ti te le ni na siam dang lam te hi LGBT tia soi an ni mai thina Mizoram angei po he tiang ho chung chang hian soya hlo chho ve ta hle boka he mi chung chang hi kan soi zuyang tu te nge an ni Michael Kirby Australia High Court ta judge lui chuan khuarel dan ang nilowa in kop ching te ni na sex identity a soidan hi lo thir ma saila homosexual mani an pui kop te soina ani bisexual mi pale me chia kop thei ve ve te an nia nei kop ti te hian soila kan fi ome lesbian me chia mani me chiat pui kop ching te hi an ni gay mi pa mani mi pat pui kop ching te soina gender identity
mi pa le mei chia ni na konga ni na le din mun soina intersect pian tira tanga mi pa nge mei chi ani ti riat hlei theilo te hi intersect anti LGBT or LGBTIQ lesbian gay bisexual transsexual intersex and queer minorities queer ti tongkam hi sexual minorities te soina huam zau taka manthin ani India ram danin enge soi India rama chuan hetianga mani an puikop hi poi khoina sual offense ni in IPC section zathum somsari pasari na hnuaya shrem thei an ni thina thu boya zirin dam chung tan theina ani hial kan khriat tur chu he dan IPC section zathum somsari pasari na hian khuarel duan ang nilova mi pat mei chiat na man hi a khapa mani an puikop te hur her uchuak taka mi pat mei chiat na man te ran chunga mi pat mei chiat na man te hi he dan hnuaya hian khrem thei ani amai ro chu mani an puikop ching te hi akum telin an pung thur thura mi tam tak chu he dan hnuaya hian thu boi siam saknin thu boi nei ve ta lem lo engemaw sa tan om boka kan hriat thu angin khovel puma hetianga mani an puikop ching te hian lung oi lo ne telan tirin dan siam thatna nei phutin sarua ka kong zo te po an huai hot fo ani ko ta thu boi pudlu ani India rama po he dan IPC section zathum somsari pasari na hian dikna chanvawa kalani ti in high court le Supreme Court a thu boi thelu ani chhota zawa Delhi High Court chuan Nas Foundation v Government of NCT of Delhi and other sang hi pakua jas pakhat DRG wana chuan he IPC section zathum somsari pasari na hian fundamental rights a kalani ti in thutluk na lo siam toa amai ro chu thutluk na chu Supreme Court a ennon nin Suresh Kumar Kausal and another Venus Foundation and other sang hi sompali one SCC wana chuan section zathum somsari pasari na hian fundamental rights a kalna omlowe amai ro chu dan siam tu legislature ten andu chuan he dan hi an siam tha thei ti in thutluk na lo siam vele boka case dang engemaw sa ta section zathum somsari pasari chungchang hi ko tin lo khel na sa to viau bok ko dro rel na Supreme Court chuan September ni ruksang ni sompariat khan an puikop chungchanga thu buai right petition paruk lai maya thutluk na asiama chung thu buai paruk singa pahni chu kumsang ni somparuka thelu nin palidang hi kumsang ni sompariata thelu ani thu he thu buai paruk lai mai thelu tu somni zet zinga somparuk te hi mongko hurge yan nia pahni hi meichi an puikop te nin pakhat hi mi pa an puikop ani pakhat dang chu meichia in le trans women ani thung ko ta enge an soi Supreme Court ta thu boi pulu tu te chuan anril runa tak taka hliam an ni thina wangin mani in ti hlum du na ril ru po an pu hial thin ti an soya a then chuan an ni na sexual identity han soi po an har sat le a an chen puite ngei point an din hun chu an thiat thiam pui lo wangin an din hun sheom taka wang chuan ril ru lam thiam doctor an pan le ngot thin thu te an soi thu boi thelu tu te zinga pakhat chu kumtina thalai le khathiam rualmi nuai li setin an exam thin UPSCC exam atlingin IAS officer a inziak tling hial poka chutiang na thale zom thok tura inziak tling ni ma se ani na sexual identity awang chuan clear ran ala to ngei dona a riata wangin IAS chu azom talo hial ani an zawai mai chuan har sanna thuk tak han soifia mai har sakhop an nei maya zirna skula ti du da na te anni na sexual identity danglam lutuk na wanga le khazir jompo harsa anti viau na wanga sikul bang ta te anni hloma chutiang kara section zathum somsari pasari IPC alo omle zela wangin engtiang takin nge annun an pan chhozel don ti po an hriat thiam mai theilo thu te an soya thu boi thelu tu then khatte chu andin hun khir taka wang chuan LGBT hum himdu pol NGO wa anlu chunjom bok nia soi ani court mudan Supreme Court chuan ngun taka ngai tuan hnu in section zathum somsari pasari IPC hian LGBT te dikna chanvo chu akal ngei ni na khria LGBT mi le sa te hian dan le khaikeng ko tu te atanga him an du awang le shemnan pumpel theinan abiru theyang pera anom sham shama tula anni na diktak sexual identity chu
society te thin shik le hlo awang le hrem na laka an him thei nan tar langam lovin anom sham zela mi pa ngai anglo takin an kop pui te nen po in thup reng renga hun an man alo tur thin boka mi khring pa ngai ni ve tho ma se chu tiang thila wang chuan din hun cheom taka anom ta ani ti ani chu ti chuan supreme court chuan kumsom pariat lingchin mani du than na thapa an pui kop te chu IPC section zathum som sari pasari anga khem thei ani lo tia thutluk na siamin he dan hian dan pui article sompali sompanga sompakua le somni pakhat te akal ni inanga ya kum sompariat ling ti luina tel lova an pui te kople 6 man te chu he dan huaya hian thu boi siam sak emo remna pek emo arem lo atita ani rem ti na omzia supreme court chuan rem ti na hi ti luina emo thlem luina engma omlo turani ti soin an pui kop chung changa hian in ti luina le in thlem na chete po awmani chuan section zathum somsari pasari na hnuaya hian rem thei an ni thoti na ani section zathum somsari pasari hi pumpuya hnol ani lo court chuan athutluk na chuan he dan section zathum somsari pasari of IPC hi an pui in kop luina te an pui kum tling lo kopa te khuarel dan ang nilwa 6 man le hur herna sang te chuan apa ngai anga man chhozel turani thu a soilang bok ko chuan LGBT community te hian midang ang pokin dan pui noya zalen na an nei ani atia an puyan kopa wanga thlir than na le en than na hi om turani lo atia khole tuidang te ang pokin dan noya inven himna an nei ani ati bok clip na mizo christian na tanga thlir chuan an puin ko phi thil thiang lo le rem lo hul hul ala ni zela ma se khovel le lama ko sa te ti hi tap chak zola tangin kan ngai thlain kan lo zom ve ta zel boka hei wang hian kho thlang ram mi te hoi herle ti dan phung hi kan tu le fa te le thalai te hian atakin an nun pui zui ve ta zel mai boka chu tiang kara chuan mizo christian na hi engtin nge kan von nun zui zel theyang ti hi beng sika kan ngai tu ho angai ta ni in alang